Sura 89. Al-Fajr. Zora. Mek. 30 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wal fajr. Tako mi zore Wa layalin ashr. i 10 noći, Wash shaf'i wal watr. i parnih i neparnih, Wal layli idha yasr. i noći kada nestaje. Hal fi dhalika qasamun li dhi hijr. Zar to pametnom zakletva nije? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Zar ne znaš šta je gospodar tvoj sa Adom uradio, Irama dhatil imad. sa stanovnicima Irema, punog palata na stupovima, التي لم يخلق مثلها في البلاد kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo, وثمود الذين جابوا الصخر بالواد i Semudom, koji je stijene u dolini klesao, وفرعون ذي الأوتاد i Faraonu, koji je šatore imao, الذين طغوا في البلاد koji su na zemlji zulum provodili فأكثروا فيها الفساد i poroke na njoj umnožili. فصب عليهم ربك سوط عذاب Pa je gospodar tvoj bič patnje na njih spustio, إن ربك لبالمرصاد jer gospodar tvoj je zaista u zasjedi. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن Čovjek, kada gospodar njegov hoće da ga iskuša, pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne: gospodar moj je prema meni plemenito postupio. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن A kad mu, da bi ga iskušao, opskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne: gospodar moj me je napustio. كلا بل لا تكرمون اليتيم A nije tako. Vi pažnju siročetu ne ukazujete ولا تحاضون على طعام المسكين i da se puki siromah nahrani. Jedan drugog ne nagovarate. وتأكلون التراث أكلا لما A nasljedstvo pohlepno jedete وتحبون المال حبا جما i bogatstvo pretjerano volite. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا A ne valja to kada se zemlja u komadiće zdrobi وجاء ربك والملك صفا صفا i kada dođe naređenje gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى I kad se tog dana primakne džehennem, tada će se čovjek sjetiti, a na što mu je sjećanje? يقول يا ليتني قدمت لحياتي I reći: kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد Tog dana niko neće kao on mučiti ولا يوثق وثاقه أحد i niko neće kao on u okove okivati.
يا أيتها النفس المطمئنة A ti, o dušo smirena, ارجعي إلى ربك راضية مرضية vrati se gospodaru svome zadovoljna, a i on tobom zadovoljan. فادخلي في عبادي Pa uđi među robove moje وادخلي جنتي i uđi u džennet moj. Sura 90. البلد Grad Mek 20 ajeta. بسم الله الرحمن الرحيم U ime Allaha, milostivog, samilosnog. لا أقسم بهذا البلد Kunem se gradom ovim, وأنت حل بهذا البلد a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovome ووالد وما ولد i roditeljem i onim koga je rodio. لقد خلقنا الإنسان في كبد Mi čovjeka stvaramo da se trudi, أيحسب أن لن يقدر عليه أحد misli li on da mu niko ništa ne može. يقول أهلكت مالا لبدا Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. أيحسب أن لم يره أحد Zar misli da ga niko vidio nije? ألم نجعل له عينين Zar mu nismo dali oka dva ولسانا وشفتين i jezik i usne dvije وهديناه النجدين i dobro i zlo mu objasnili? فلاقتحم العقبة Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? وما أدراك ما العقبة A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? فك رقبة Roba ropstva osloboditi أو إطعام في يوم ذي مسغبة ili kad glad hara nahraniti يتيما ذا مقربة siroče bliska roda أو مسكينا ذا متربة ili ubogoga nevoljnika ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة a uz to da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju. أولئك أصحاب الميمنة Oni će biti sretnici. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة A oni koji ne vjeruju u dokaze naše, oni će biti nesretnici. عليهم نار مؤصدة Iznad njih će vatra zatvorena biti.